Falenderojmë Zotin vlezër, edhe këtë darkë do vazhdojmë mësimin tonë. Είχαμε μιλήσει ότι ο Κύριος μας όταν ο Κύριος μας μίλησε για τα σημεία των τελευταίων ημερών, έδωσε κάποιες παραβολές. Kishim folë më përpara kur Zoti foli për shëmbëltyrat, dha disa urdhërime. Και σε όλες τις παραβολές μας λέει να αγρυπνούμε. Dhe të gjitha shëmbëltyrat na thotë që të rrim zgjuar. Στην αρχή είπε επειδή έρχεται σαν κλέφτης, να αγρυπνούμε γιατί δεν ξέρουμε ποια ώρα έρχεται. Në fillim na thotë vjen dita e Zotit si hajdut, natën do të thotë që të rrim zgjuar dhe të lutemi, të kemi kujdes. Μετά μας είπε την παραβολή του πιστού και φρόνιμου δούλου. Pastaj na dha shëmbëtyrën e shërbëtorit besnik dhe atij jo besnik. Οι υπεύθυνοι δηλαδή πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Ata që janë kujdestar në kisha duhet të rrinë zgjuar. Οι ποιμένες, οι πρεσβύτεροι πρέπει να είναι άγρυπνοι. Barinjt, presbiterit duhet të rrinë zgjuar. Μετά μιλήσαμε για τις 10 παρθένες, ότι όλοι οι πιστοί πρέπει να είναι άγρυπνοι. Pastaj folëm për 10 virgjëreshat, gjë që do të thotë të gjithë besimtarët duhet të rrinë zgjuar, të kenë kujdes. Σε όλους μας λέει να αγρυπνούμε. Të gjithë na thotë që duhet të rrimë zgjuar. Θα μας πει άλλη μία παραβολή στο 25 κεφάλαιο στο Ματθαίο ΚΕ, από το 14 έως το 35, έως το 31, συγγνώμη. Do të na thënë një shëmbëtyr tjetër, sot atë do lexojmë te Evangjelli sipas Mateut, kapitulli 25 nga rreshti 14. Mbretëria e qeve ngjan gjithashtu një njeriu që kur pornisi për një udhtim, i thiri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njëri i dha 5 talenta, tjetri 2 dhe një tjetri 1, secili sipas zotësisë së tij dhe u nis fill. Tani ai që kishte marrë të 5 talentat, shkoi dhe u bëri tregti me to dhe fitoi 5 të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta, fitoi edhe 2 të tjera. Kurse ai që kishte marrë 1, shkoi hapi një grop në dhe e fsheu denarin e Zotit të vet. Tani mbas një kohe të gjatë u kthye Zoti atyre shërbëtorëve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë 5 talentat, doli përpara dhe i paraqiti 5 të tjera, duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta, ja me ato fitova 5 talenta të tjera. Dhe i Zoti i tha: Të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të dëm mbi shumë gjëra, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Pastaj erdhi ai që kishte marrë 2 talenta dhe tha: Zot, ti më besove 2 talenta, ja me ato fitova 2 talenta të tjera. Dhe Zoti i tha: Të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik, u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të vëm mbi shumë gjëra, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fund, erdhi ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha: Zot, unë e dija se ti je njeri i ashpër, që korr atje ku nuk e mbjell dhe vjel atje ku nuk e shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fsheva talentin tënd në tokë. Ja unë po ta kthej. Dhe Zoti duke përgjigjur i tha: Shërbëtori i mbrapsht dhe përtac, ti e di se unë korr atje ku kam mbjell dhe vjel aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet ta kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu në kthimin tim do ta kishe marrë me interes. Prandaj e hiqni këtij talentin dhe e jepni atij që ka 10 talenta, sepse atij që ka do t'i jepet edhe më, do të ketë me bollek më të madh, por atij që nuk ka do t'i merret dhe ajo që ka. Dhe flakin në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm, atij do të jetë e qara dhe kërcëllima dëmbesh. Amin. Είχαμε πει ότι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, αν δεν αγρυπνήσει, θα έρθει ο Κύριος και θα την ημέρα που δεν ξέρει και θα τον στείλει εκεί που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Kishim thënë te shëmbëltyra e 2 shërbëtorëve, shërbëtori të mençur dhe jo të mençur, u thot fjalë e Zotit, nëse ai nuk do të rrijë zgjuar, Zoti do të vinë në atë orë që nuk e pret dhe do të ndëshkojë rend dhe do të rezervojë fatin bashkë me hipokritët. Για τις Παρθένες λέει ότι τους είπε μετά ότι δεν σας γνωρίζω. Tek shëmbëtyra e 10 virgjëreshave u thot në fund që nuk ju njoh. Αυτές που έμειναν κάτω
για τις 5 μωρές. Ato që ngelen poshtë, do më thënë vigjerishat e marra. Εδώ τώρα, σε αυτούς οι οποίοι δεν θα χρησιμοποιήσουν τα τάλαντά τους, Këtu thot ata që nuk do të përdorin talentat e tyre, τον λέει άχρηστο δούλο thot shërbëtori i keq dhe përtac, i pavlefshëm, και το ρίχνει στην κόλαση, στο πυρ του εξώτερο. dhe thot do ta hedhi në therr atje ku do të ketë qara dhe kërcëllim adhembësh. Γι' αυτό, αδερφοί, ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος πρέπει να τα εργαστούμε. Për këtë arsye, vëllezër, çfarë do që na ka dhënë Zoti, çfarë do dhunti apo shërbese, duhet që ta punojmë të gjithë. Όταν λέει θα έρθει τώρα ο Κύριος, θα έρθει, λέει, σαν άνθρωπος που είχε καλέσει τους δούλους του και τους είχε δώσει τα υπάρχοντά του. Kur do vi Zoti, do të ngjajë një njeriu i cili do therrasi shërbëtorët e tij që u kishte besuar pasuritë e veta. Είχε πάει δηλαδή σε κάποιο άλλο μέρος και έδωσε τα υπάρχοντά του σε κάποιους δούλους. Kishte shkuar në një vend tjetër dhe u dha shërbëtorëve të tij ato të cilët duhet të punonin. Τα υπάρχοντά του ήταν μια ακριβή περιουσία. Pasuritë e tij ishin shumë të shtrenjta. Γιατί λέει σε κάποιον έδωσε 5 τάλαντα, Njerit i thot i dhash 5 talenta, σε άλλο 2, σε άλλο 1. tjetri 2 dhe tjetrit 1. Σε κάθε ένα, λέει, του έδωσε κατά την ικανότητά του. Se cilit prej tyre, thot fjala e Zotit, i dha sipas zotësisë së tij. Και έφυγε. Edhe iku. Αν θα δούμε την παραβολή που λέει στο Λουκά με τη μνά, Në qoftë se do shikojmë afërsisht të shëmbëtyr që thotë te Ungjilli sipas Lukës, shëmbëtyrën e minave, εκεί έδωσε εκεί έδωσε σε όλους από μία μνά. atje e thot diçka tjetër, thot te gjithsecili dha nga 1 minë. Ενώ εδώ πέρα δεν δίνει σε όλους το ίδιο, σε άλλο δίνει 5, σε άλλο 2, σε άλλο 1. Ndërsa këtu thot të ndryshëm shërbëtor dha pasuri të ndryshme, njërit i dha 5, njërit i dha 2 dhe njërit i dha 1. Σε αυτό που λέει στην παραβολή στο Λουκά με τη μνά, είναι η σωτηρία, έδωσε σε όλους το ίδιο. Atje ku thot shëmbëtyra e minave tek Ungjilli sipas Lukës është tjetër gjë, sepse thot dha të gjithë 1, do të thot që 1 është shpëtimi për të gjithë. Το ίδιο και σε εκείνη την παραβολή E njëjta gjë edhe tek ajo shëmbëtyr, είπε στον πονηρό που είχε κρύψει τη μνά να το ρίξουν και αυτόν στο σκότος στο εξώτερο. edhe atje në atë rast tek ai që kishte fshehur minën, tha ta hidhin në therr atje ku ka të qara dhe kërcëllima dhe mbëshpërjet. Εδώ όμως δεν δίνει το ίδιο, δίνει κατά την ικανότητα του καθενός. Këtu të shëmbëtyra që po lexojmë, nuk i jep 1, domethënë përveç shpëtimit, por thot i jep të gjithsecili sipas zotësisë së tij. Γι' αυτό λέμε ότι εδώ είναι τα χαρίσματα. Për këtë arsye themi që në këtë rast janë dhuntit frymore. Εδώ είναι τα χαρίσματα που δίνει ο Κύριος. Pra janë dhuntit frymore që na jep Zoti gjithsecilit prej nesh. Ενώ στην παραβολή με τη μνά είναι η σωτηρία, γιατί δίνει σε όλους το ίδιο. Ndërsa të shëmbëtyra tjetër që tha me minave, i jep nga 1 te gjithsecili, sepse ka të bëjë me shpëtimin e gjithsecilit. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, όμως, Këtu μας vëllezër, δείχνει ότι δεν δίνει σε όλους την ίδια αξία, na tregon domethënë që nuk i jep gjithse të tërë vetëm të njëjtën gjë. γι' αυτό το τάλαντο είναι μεγάλη αξία. Prandaj talenti që na paraqet fjalë e Zotit është një rëndësie shumë të madhe. Το τάλαντο ήταν περίπου, υπάρχουν διάφορα τάλαντα, αλλά ένα τάλαντο είναι περίπου 58,9 κιλά, παρακάτω δηλαδή 60. Një talent, sipas masës që është caktuar, është afërsisht me 60 kg.
Αν αυτό το τάλαντο τώρα είναι από ασήμι, Asimi? ασήμι είναι ο χρυσός και το ασήμι μετά, το δεύτερο. Ne, katale. Talenti është, nëse talenti është prej argjendi, Αν είναι από ασήμι, το ασήμι έχει περίπου το κιλό 1.400 ευρώ. është afërsisht 1.400 euro. Αν ήταν 60 κιλά, Nëse do ishte flori pasaj 60 kg και του έδωσε και 5 τάλαντα, dhe i dha 5 talenta, si thot fjalë e Zotit këtu, καταλαβαίνει τι αξία είναι, αρκετά χρήματα του έδωσε, μια περιουσία. kuptojmë pra që vlera e 5 talentave ishte jashtëzakonisht e madhe. Αν αυτό το τάλαντο είναι χρυσού που του χρυσού ήταν το τάλαντο κανονικά, Ky talent që ishte prej ari, καταλαβαίνετε ότι του έδωσε 5 κιλά επί 60 είναι του σε 300 κιλά χρυσό, πολύ μεγάλη αξία. domethënë afërsisht llogaria është gati 300 kg flori, domethënë është shumë e madhe vlera që i dha. Και του λέει να πας τώρα και να εργαστείς με αυτή την περιουσία που σου έδωσε. Dhe i thot tani me këtë që unë të dhash, të shkosh edhe të punosh. Αυτά αδερφοί μου είναι τα χαρίσματα τα οποία μας δίνει ο Κύριος. Vëllezër, këto janë dhuntit frymore që Zoti na jep. Δεν είναι δικά μας, δικά του είναι. Nuk janë tonat, por të Zotit janë. Και μας τα έδωσε για να τα εργαστούμε. Dhe na i dha që të punojmë. Εάν τώρα τα εργαστούμε, θα δούμε, θα μας πει έβγε δούλη. Nëse neve do t'i punojmë ato që Zoti na ka dhënë, do na thojë shërbëtor i mirë dhe besnik. Εάν όμως δεν τα εργαστούμε, τότε θα δώσουμε λόγο. Nëse neve nuk do t'i punojmë ato që Zoti na jep, atëherë do japim llogari përpara Tij. Τα χαρίσματα, αδερφοί μου, είναι πάρα πολύ ωραία και βοηθάνε πρώτα αυτόν που τα έχει και μετά όλη την εκκλησία. Dhuntit frymore, vëllezër, na ndihmojnë shumë në radhë të parë atij që Zoti ja jep që i ka, domethënë pastaj edhe vëllezërit e tjerë dhe kishën bashkë. Αυτός τώρα που είχε πάρει τα 5 τάλαντα, πήγε λέει και εργαζόμενος έκανε άλλα 5 τάλαντα. Ai që kishte marrë 5 talenta, thot fjalë e Zotit, bëri tregti me to dhe fitoi edhe 5 të tjera. Το ίδιο και αυτός που είχε τα 2 και αυτός κέρδισε άλλα 2. Të njëjtën gjë edhe që kishte marrë 2 talenta, fitoi edhe 2 të tjera. Δηλαδή διπλασίασε, θα λέγαμε, την περιουσία αυτή, από αυτό που του έδωσε ο Κύριος το διπλασίασε. Domethënë, me ato që Zoti i dha, dyfishuan punën e tyre. Αυτός όμως που έλαβε το 1 τάλαντο, Ndërsa ai që mori vetëm 1 talent, πήγε λέει και έκρυψε το αργύριό του, λέει, thot vati e fsheu denarin e tij, έσκαψε στη γη και το κρύψε. hapi një grop dhe e fsheu. Δεν είναι χρήσιμο ένα νόμισμα όταν είναι κρυμμένο μέσα στη γη. Nuk ka vlerë kjo vëllezër, nëse për shembull një diçka me vlerë të futet në një grop dhe të rri mbuluar e fshehur. Και μετά λέει από πολύ καιρό ήρθε ο Κύριος των δούλων εκείνων Dhe mbas një farë kohe të gjatë, kthye Zoti atyre shërbëtorëve και τους λέει γέλατε να λογαριαστούμε. dhe filloi të bënte llogarit me gjithë secilin prej tyre. Έρχεται ο πρώτος που είχε τα 5 τάλαντα και λέει Κύριε 5 τάλαντα μου έδωσες, άλλα 5 τάλαντα Ai që kishte marrë, të 5 talentat, i thot ja Zot 5 talenta që më dhe, me to fitova dhe 5 talenta të tjera. Είναι πολύ σημαντικό εκείνη τη μέρα να το πούμε αυτό μπροστά στον Κύριο. Është shumë e rëndësishme kjo vëllezër që ta themi këtë që tham tani në atë ditë që do dalim përpara Zotit. Γιατί αλλιώς θα ντραπούμε. Sepse ndryshe nëse nuk do ta bëjmë këtë, do të purohemi. Τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Κύριος έχουν μεγάλη αξία,
αλλά θα μας το ζητήσει αυτό. Dhuntit që na ka dhënë Zoti kanë një rëndësi shumë të madhe, janë një pasuri shumë e madhe, por që një ditë Zoti do na kërkojë llogari për ta. Σε όποιον δώσει πολύ, πολύ θα του ζητήσει. Tek ai që do japi shumë, shumë do të kërkojë. Και όταν βλέπει ο Κύριος του άλλα 5 τάλαντα, χάρηκε. Kur e pa Zoti që ai dorëzoi edhe 5 të tjera, u gëzua Και μάλιστα τον τίμησε μπροστά σε όλους dhe jo vetëm kaq, por thotë nderoi edhe përpara të tjerëve και του είπε έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα στάθηκες πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσαι στη χαρά του Κυρίου σου. dhe i thotë te Rishti 21, të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik, u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra të mëdha. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Εάν δηλαδή αυτά τα λίγα που μας δίνει σε αυτόν τον κόσμο τα χρησιμοποιήσουμε σωστά, Në qoftë se neve domethënë në këtë botë ato pak që na jep ne Zoti i përdorim, θα μας δώσει ο Κύριος πολύ περισσότερα αγαθά στους αιώνας των αιώνων να διαχειριζόμαστε. do na japi Zoti akoma më shumë në përjetësi. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι εργατικός και διαχειρίζεται σωστά τα πράγματα. Sepse ai njeri është një njeri punëtor i cili punon edhe i shfryzon ashtu sikurse duhet ato gjëra që Zoti i jep. Και ο Κύριος του εμπιστεύεται ακόμα περισσότερα. Dhe Zoti i beson mbas kësaj akoma më tepër. Στα λίγα λέει στάθηκες πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Në gjëra të vogla u tregove besnik, do të vëm mbi shumë gjëra të mëdha. Αλλά το σημαντικό είναι ότι του λέει μπες μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Por ajo që ka rëndësi shumë të madhe vëllezër mbas kësaj është ajo që i thotë hyr në gëzimin e Zotit tënd. Δηλαδή μπες και απόλαυσε τώρα τον Κύριο. Do të thotë që futu tani në praninë e Zotit Perëndis dhe gëzo me të. Αυτό είναι το σημαντικό, αδερφοί. Kjo ka shumë rëndësi vëllezër e motra. Αλλά μετά υπάρχει και μισθός που έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Por përveç kësaj është edhe pagesa, do si thonë dhuratat që Zoti do na japi. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε Apostulli Pauli tha ότι η παρούσα λέει ελαφρύληση μας, δηλαδή η θλίψη που περνάμε τώρα, η ελαφριά, ato që vështirësi që kalojmë neve tani në këtë botë, εργάζεται λέει καθ' υπερβολή εις υπερβολή αιώνιο βάρος δόξης. Πού είναι αυτό αδερφέ να το διαβάζουμε? Θα σου το πω πιο απλά. Ναι. Δηλαδή αυτό το λίγο το οποίο περνάμε τώρα θα μας δώσει πολύ φορτίο από δόξα. Atë pak që punojmë neve tani, Zoti do na shpërblej, domethënë me lavdi shumë të madhe atje lart në mbretërinë e qiellit. Έρχεται μετά ο άλλος, ο δεύτερος, ο οποίος και αυτός είχε πάρει 2 τάλαντα. Pastaj vjen i dyti, ai që kishte marrë 2 talenta. Και αυτός λέει, Κύριε, 2 τάλαντα μου έδωσες. Dhe ai thot, Zot, më besove 2 talenta, άλλα 2 τάλαντα κέρδισα επ' αυτής. Ja me ato fitova 2 talenta të tjera. Και σε αυτόν ο Κύριος σου λέει, έβγε δούλε. Të njëjtën gjë i thotë edhe këtij, i thotë shërbëtor i mirë dhe besnik. Και μάλιστα του λέει αυτό το πολύ ωραίο, αγαθέ και πιστέ. Dhe thotë një diçka shumë të mirë që ta kemi kujdesur, vëllezër, i thotë shërbëtor i mirë dhe besnik. Ο αγαθός είναι το αντίθετο του πονηρού. Είναι αγαθός, δεν είναι πονηρός, είναι I mirë καλός. thotë që nuk je dinak. Είναι επίσης και πιστός. Αυτό που του εμπιστεύτηκε το αξιοποίησε και το χρησιμοποίησε σωστά. Δεν το πέταξε. Dhe ajo fjala tjetër që thot besnik, do të thot u tregua besnik në ato që i dha Zoti dhe i përdori ashtu sikurse duhet. Του λέει λοιπόν και σε αυτόν έβγε δούλε, είσαι αγαθός, είσαι πιστός. I thot edhe këtij, je i mirë, je besnik, shërbëtor. Στα λίγα στάθηκες πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Në gjëra të vogla u tregove besnik, do të fus në shumë gjëra të mëdha. Μπες και εσύ στη χαρά του Κυρίου σου.
Hyr edhe ti në gëzimin e Zotit tënd. Ήρθε τώρα και ο τρίτος που είχε πάρει το ένα τάλαντο. Në fund erdhi edhe i treti që kishte marrë vetëm një talent. Αυτός ήταν τεμπέλης, δεν ήθελε να εργαστεί. Ky ishte një njeri dembel, nuk donte të punonte. Και αυτό που του έδωσε ο Κύριος Dhe atë që Zoti i πήρε dha, δηλαδή το χάρισμα και δεν δούλεψε καθόλου. e mori atë dhuntin, por që nuk punoi fare. Δεν θεώρησε σπουδαίο να πάει να δουλέψει. Nuk i tregoi rëndësinë asaj që Zoti i dha dhe të punonte me atë. Και πήρε αυτό το τάλαντο και το χώσε στη γη. Dhe e mori këtë talent dhe e fsheu. Nuk e punoi fare. Αυτό όμως είναι ένα κεφάλαιο άχρηστο. Αυτό είναι? Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έφερε κανένα κέρδος άχρηστο. Pra kjo është Ένα κεφάλαιο δηλαδή σε κάποια χρήματα τα οποία δεν έφεραν κέρδος. Pra është një diçka që ai mori, por që nuk solli asnjë fitim. Με λίγα λόγια είναι όπως οι επιχειρηματίες εδώ πέρα. Ο Κύριος θέλει να είμαστε σωστοί επιχειρηματίες. Me një fjalë edhe këtu në këtë tokë, Zoti na kërkon që të jemi të krishterit, që të dimë se si të silemi. Αυτός τώρα ο Ντεμπέλης Ky dembel έχει και δικαιολογίες. jo vetëm që nuk i punoi thot, por ka edhe ankesa, justifikime. Ενώ οι άλλοι δεν είχαν δικαιολογίες, Ndërkohë që dy të parët nuk ishin justifikime fare, έσκεψαν το κεφάλι και πήγαν και δούλεψαν. ulën kokën e tyre edhe shuan edhe punuan. Δικαιολογίες. Συγγνώμη, αδερφέ. Έχει δικαιολογίες όπως τον Αδάμ. Ky kishte justifikime, kishte ankesa, ashtu sikur Sami. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν ότι δεν φταίνε αλλά κάτι άλλο φταίει, Të gjithë ata njerëz, domethënë besimtarë që gjithmonë kërkojnë të justifikime, kanë ankesa të tilla si këto, dikush tjetër ka faj, jo unë, θα πούνε το ίδιο και στον Κύριο. të njëjtën gjë do thonë edhe përpara Zotit kur të vijë ora. Όπως ο Αδάμ. Ashtu sikur se Adami. Του λέει, Αδάμ, τι έκανες, του λέει ο Κύριος. I thotë Zoti Adamit, Adam, çfarë bëre? Και ο Αδάμ προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Dhe Adami në këtë moment fillon edhe të justifikohet. Λέει, Κύριε, η γυναίκα που μου έδωσες με έκανε και έφαγα. Dhe i thotë, Zot, gruaja që ti më dhe e bëri këtë gabim, hengri nga Σαν pemja. να λέει στον Κύριο, δεν φταίω εγώ. Μου έδωσες τη γυναίκα και αυτή με ξεγέλασε. Sa ti thoi Zotit, sa ti thoi Zotit, një lloj sikur ti thoi Zotit, Zot, nuk kam unë faj. Gruaja që ti më dhe ka faj. Με λίγα λόγια, αντί να ταπεινωθεί και να κάτσει να δουλέψει, Me fjalë βάζει και υπεύθυνο, λέει ότι φταίει και ο Κύριος. me fjalë të tjera, në vend që të uli kokën edhe të punoj, po ja jet fajin edhe Zotit. Και του λέει, Κύριε, σε γνωρίζα, λέει, ότι είσαι άνθρωπος αυστηρός. Dhe i kthen këtë përgjigje, Zot, unë e di se ti je njeri i ashpër. Είσαι σκληρός άνθρωπος και Je θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες i ashpër që korr atje ku nuk e mbjell και μαζεύεις εκεί που δεν τις σκόρπισες. dhe grumbullon atje ku nuk e shpërndar. Κατηγορεί τώρα τον Κύριο του για κάτι που δεν έχει σχέση με το τάλαντο. Domethënë fillon edhe kategorizon edhe Zotin që nuk ka lidhje me talentin që i dha. Gjykon Zotin. Είναι όπως τους ανθρώπους σήμερα οι οποίοι τους λες έλα στο Χριστό, Është sikur se u flasim njerëzve dhe u themi hajde te Krishti, του λες ότι ο Χριστός σε i αγαπάει themi Krishti të do shumë, και αυτός λέει εσύ Κύριε φταίς γιατί έχεις τα παιδάκια και πεινάνε. dhe ai kthen një përgjigje të tillë, për shembull që Zot,
ti ke faj sepse fëmijët vuajnë për të ngrënë. Δίνει δηλαδή μία αδικία στο Θεό, πρώτα απ' όλα που δεν έχει σχέση με αυτόν και τον Κύριο. Do më thënë jep një përgjigje të padrejtë që nuk ka lidhje fare me Zotin. Ενώ δεν έχει σχέση με το τάλαντο, Nuk ka lidhje me talentin që Zoti jep. τι σε νοιάζει εσένα αν είμαι σκληρός, αν θερίζω που δεν έσπερα ή συνάγω που δεν διασκόρπισα. Qa të duhet ty se unë korr atje ku nuk kam mbjell apo grumbulloj atje ku nuk kam shpërndar. Πρώτα απ' όλα δεν είναι έτσι ο Κύριος, E, είναι άδικο. tjetra është nuk është kështu Zoti ashtu sikur se mendoj ai, është e padrejtë kjo gjë që thot. Αλλά αυτός ο άνθρωπος λέει, Κύριε, σε βλέπω είσαι σκληρός, μαζεύεις εκεί που δεν έσπηρες, Prandaj thot Zot, unë e di se njeri i ashpër, korr atje ku nuk e mbjell, φοβήθηκα, μην κάνω κανένα λάθος. për këtë arsye u friksova. Ήταν μία φορά ένας αδερφός και μου λέει, ανέλαβε μία εκκλησία Ishte një vëlla i cili mori përsipër një kish, si përgjegjës kishe. Του λέω, αδερφέ, υπηρέτησε τον Κύριο. I them tani vëlla, shërbejo Zotit në kish. Αδερφέ, είναι δύσκολο το έργο του Κυρίου. Më thotë vëlla, vepra e Zotit është e vështirë. Νόμιζα ότι ήταν εύκολο, αλλά είναι δύσκολο. Mendoja se ishte e lehtë, por është shumë e vështirë. Όταν άρχισαν να τα βάζουν όλοι μαζί του, Kur të gjithë filluan ta bënë me te, μου λέει, αδερφέ, θα τα παρατήσω. më thotë vëlla, të rriqem, që këtej e tuti do mund të rriqem, nuk e bëj dot me Γιατί të. θα παρατήσεις? Pse i them e bën këtë gjë të rriqesh nga vepra e Zotit? Και μου θυμάμαι, μου είπε, γιατί αδερφέ φοβάμαι Dhe πώς më θα τα thotë, βάλει μαζί μου ο Θεός, γιατί δεν είμαι ακριβώς εκεί που θέλει. dhe më thotë që mendoj dhe kam frikë atë se si Zoti do më kërkoj llogari nga që nuk jam atje ku duhem për ta bërë këtë vepër. Και αν δεν είμαι εκεί που πρέπει, ο Κύριος θα τα βάλει μαζί μου και θα την πληρώσω εγώ, η οικογένειά μου, η δουλειά μου. Dhe unë kështu e besoj që nëse nuk jam atje ku duhet, domethënë do ta paguaj përpara Zotit, unë, gruaja ime, familja, fëmijët e mi. Του λέω, αδερφέ, υπηρέτησε τον Κύριο και ο Κύριος θα τα διορθώσει όλα, θα σε βοηθήσει. I them vëlla, puno në veprën e Zotit edhe Zoti do t'i marrë përsipër të tëra, do t'i rregullojë gjërat. Όχι, φοβάμαι μην τυχώ και έρθει ο Κύριος και με πατάξει και δεν τα κάνω όλα καλά. Jo, kam frikë se po erdhi Zoti do më gjykojë dhe kam frikë se nuk do t'i bëj mirë gjërat. Του λέω, αν τα παρατήσεις, τότε θα τα χάσεις όλα. Edhe i them nëse ti do ta lësh veprën e Zotit, atëherë do t'i humbasësh të gjitha gjërat. Χωρίς να το καταλάβω, προφήτευσα. Χωρίς να το? Χωρίς να το καταλάβω, λέω, του είχα δώσει προφητεία. Δεν το καταλάβαινα εγώ, αλλά εκείνη την ώρα του μίλαγε ο Θεός με το στόμα μου, σαν να του λέγε με προφητεία. Pa e kuptuar, sikur i fola domethënë një profeci në lidhje me të. Πράγματι ο αδερφός σταματάει να εργάζεται. Faktikisht vllai më pas e ndaloi së punori në veprën e Zotit, Αφήνει την εκκλησία έτσι μόνη της. e la veprën e Zotit atje, nuk e mori përgjegjësi në kish. Και μετά από λίγο φύγανε τα παιδιά του, πήγανε στον κόσμο. Dhe mbas pak ikën edhe fëmijët e tij, ikën në kishë, ikën në botë. Και αυτή η δουλειά του που έλεγε έχω πολλή δουλειά, έχασε και το μαγαζί που είχε. Edhe atë që kishte si punë, domethënë që punonte, që kishte shumë punë, edhe atë e humbi. Και μετά από χρόνια γύρισε βέβαια τώρα στον Κύριο. Mbas shumë vitesh u kthye te Zoti, αλλά έχασε πάρα πολλά. por e vërteta është që humbi shumë gjëra vëllezër e motra. Ευτυχώς τουλάχιστον το κατάλαβε τώρα και γύρισε και εργάζεται τώρα για τον Κύριο και κάτι γίνεται. Të paktën u kthye vonë, por të paktën u kthye në kishë dhe punon tani, bën diçka për veprën e Zotit. Εδώ αδερφοί, δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι ο Κύριος είναι αυστηρός
Και αν κάνω το έργο του Κυρίου και κάνω λάθος, τι θα γίνει μετά? Δεν πρέπει να λέμε έτσι. Këtu vëllezër duhet kemi diçka kujdes, mos mendojmë për shembull që u futa në veprën e Zotit dhe kam frikë se mos bëj diçka gabime të tilla, se këto nuk duhet mendojmë kështu vëllezër. Όποιος εργάζεται στο έργο του Κυρίου κάνει λάθη. Ai që punon në veprën e Zotit bën edhe gabime. Εκείνος που δεν εργάζεται δεν κάνει και κανένα λάθος, αφού δεν κάνει τίποτα. Sigur që ai nuk punon nuk bën edhe gabime. Φαίνεται σοφός, εγώ δεν έκανα κανένα λάθος. Duket në pamje të parë i mençur sepse thotë unë nuk bëra gabime. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι σοφός, είναι ανόητος. Faktikisht kjo nuk është e vërtetë, nuk do të thotë që ky është i mençur, ky që flet kështu, është i pamend. Και δεν έφτασε μόνο ότι δεν δούλεψε, αλλά είχε και δικαιολογίες και κατηγορούσε και τον Κύριο του. Nuk është vetëm gabimi i parë që nuk punoi, por edhe dyta është që fillon edhe bën justifikime. Ο Κύριος βέβαια δεν δίνει σημασία στις δικαιολογίες μας. Zoti vëllezër, të kemi parasysh nuk jep rëndësi justifikimeve tona. Όπως δεν έδωσε δικαιολογίες του Αδάμ. Ashtu sikurse nuk i dha rëndësi justifikimeve të Adamit. Ούτε της Εύας. As Evës. Οι οποίοι λέγανε ότι ο Αδάμ είπε η Εύα με υπάτησε, η Εύα λέει όφης με υπάτησε. Adami i thoshte Zotit që Eva që ti më dhe bëri gabim, Eva nga ana tjetër thoshte gjapri më mashtroi, më gënjeu. Ο Κύριος λέει βέβαια δεν του δίνει σημασία, αντίθετα κατευθείαν τον κατηγορεί και του δίνει την ποινή του. Zoti nuk u dha rëndësi justifimeve të tyre, por mbas kësaj, ashtu sikurse lexojmë te fjalë e Zotit, i dha dënimin gjithsecilit. Και όπως στον Αδάμ και στην Εύα δεν συζήτησε καθόλου τις δικαιολογίες τους. Ashtu sikurse te Adami dhe te Eva, Zoti domethënë nuk ndeti që të qëndronte te justifikimet e tyre. Δεν είπε ο Θεός για να το συζητήσουμε μήπως οι δικαιολογίες σου είναι σωστές. Nuk u tha hajdini tani të bisedojmë çik, keni të drejtë, s'keni të drejtë. Όχι, δεν ασχολήθηκε καθόλου. Jo, nuk e zgjati fare në lidhje domethënë me justifikimet. Έτσι και εδώ αυτά που λέει αυτός που είχε κρύψει το τάλαντο στη γη, δεν ασχολείται ο Κύριος με τις δικαιολογίες του. Kështu edhe ky i treti që Zoti i dha një talent, edhe i ktheu atë përgjigje plot justifikime, Zoti nuk i dha fare rëndësi. Αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί τα λόγια του εναντίον του. Por me fjalët që ai i ktheu Zotit, me përgjigjen që i ktheu Zotit, me atë përgjigje Zoti ja ktheu me të njëjtën monedhë. Στην Αμερική αστυνομικοί όταν συλλαμβάνουν κάποιον έτσι κατάδικα, κάποιον παραβάτη. Në Amerikë kur kapin diçka domethënë që është zënë në shkelje, Του λένε έχεις δικαίωμα δικηγόρου. I thonë që ke të drejtë që të marrësh një avokat. Έχεις δικαίωμα να μην μιλήσεις. Ke të drejtë mos flasësh. Αλλά ό,τι πεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου αφού μιλάς. Όταν όμως μιλάς, αυτά τα οποία πεις θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σου. Domethënë ki kujdes, ke të drejtën për të folur, por nëse nuk thua të drejtën, ato që flet do të kthehen kundra teje. Έτσι και εδώ αδερφοί μου, τα λόγια που λέει Edhe këtu vëllezër, ato fjalë që ai thot, θα χρησιμοποιηθούν εναντίον του. Do të kthehen kundra tij, kundra vetes domethënë. Και του λέει με το στόμα σου θα σε κρίνω πονηρέ δούλε. Dhe i thot me gojën tënde, me ato që nxorren nga goja jote do të gjykoj shërbëtori mbrapsht. Αν δηλαδή πάμε με δικαιολογίες, ο Κύριος δεν τις τα ακούει καθόλου. Nëse ne do shkojmë përpara Zotit me justifikime vëllezër, Zoti nuk do na dëgjoj fare. Αντίθετα με τα ίδια τα λόγια θα μας κατακρίνει. Domethënë në varësi të fjalëve që ne do përdorim, Zoti do na gjykoj. Ήξερες ότι είμαι άνθρωπος σκληρός. Të njëjtën gjë i thotë edhe Zoti, kur ti e dije që unë jam njeri i ashpër. Γιατί δεν πήγαινες τουλάχιστον το ταλαντό μου στην τράπεζα να πάρω τον τόκο. Të paktën pse nuk shkove atje që atë talentin që unë ta dhash ta çoj
në bankë edhe ta punoje. Εδώ τώρα αυτό είναι μια προτροπή για τα αδέρφια τα οποία δεν θέλουν να δουλέψουν τα ταλαντά τους, τα χαρίσματά τους. Kjo vëllezër është një këshill për të gjithë ata vëllezër dhe motra të cilët nuk duan ta punojnë talentin ose dhuntin frymore që Zoti na ka dhënë. Τουλάχιστον πρέπει να είναι συνέχεια στην εκκλησία, να είναι εκεί στη θέση E του. pakta që duhet të bëjnë që gjithsecili prej nesh duhet të jetë në kish në vendin e tij. Έπρεπε λέει, να το πάσει στις τραπεζίτες. Duhet që ta çojë në bankë. Η τράπεζα είναι η εκκλησία. Banka vëllezër është kisha. Γιατί όταν θα ερχόμουν εγώ, λέει, θα παίρνα τον τόκο. Όταν ερχόμουν, Όταν θα ερχόμουν εγώ μετά, λέει ο Κύριος του, θα έπαιρνα τα χρήματά μου με τόκο. po kur të vija unë pra do t'i merrja parat me kese. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Κύριος, Kjo do të thotë që nëse neve nuk përdorim dhuntin që Zoti na ka dhënë, τουλάχιστον μην φύγουμε καμία μέρα από την εκκλησία. të paktën mos ikim asnjë kish, asnjë ditë nga kisha vëllezër. Γιατί όταν είμαστε κάθε μέρα εκεί στην καρέκλα μας, Sepse kur jemi çdo ditë atje te karrigja jo në kish, είμαστε το κεφάλαιο της εκκλησίας. είμαστε το κεφάλαιο. Όπως μια τράπεζα έχει κάποια κεφάλαια και τα διακινεί, έτσι εμείς είμαστε το κεφάλαιο της εκκλησίας. Ne jemi atëre koka e kishës në krye, si thon. Και μια τράπεζα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει κεφάλαιο. Dhe një tavolinë nuk mund të funksionojë nëse nuk ka ta podja lesat e fej ta kefali. Όχι, το κεφάλαιο είναι, πώς το πούμε, τα χρήματα, οι καταθέσεις που έχουν μέσα στην τράπεζα. Ναι, yes. Αυτά τα χρήματα τώρα, εάν δεν τα καταθέσεις, Këto para që neve nuk i përdorim, η τράπεζα δεν μπορεί να κινηθεί, πρέπει να έχει κεφάλαιο, χρήματα για να κινηθεί. Atëre banka nuk mund të funksionojë. Και οι άνθρωποι που βάζουν τα χρήματά τους, τους δίνει η τράπεζα ένα μικρό τόκο. Dhe të gjithë ata njerëz që vënë para në banka pastaj u jep një farë interesi. Λέει εδώ πέρα, εγώ θα έπαιρνα το τόκο τουλάχιστον, αν το βάζες. Dhe thot këtu fjalë e Zotit që unë mbasi u ktheva do të merrja me interes diçka nga ty. Δηλαδή, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ταλαντό μας, τουλάχιστον να είμαστε συνέχεια στην καρέκλα μας, εκεί στην εκκλησία. Do me thënë vëllezër, të paktën nëse neve nuk duam të përdorim dhuntin që na ka dhënë Zoti, të paktën do të jemi vazhdimisht atje në kish. Τότε σημαίνει ότι εμείς έχουμε καταθέσει τα χρήματά μας στην τράπεζα. Kjo do të thotë që kemi vënë atë paran tonë atje në bankë. Γιατί μόνο η παρουσία μας μέσα στην εκκλησία φέρνει οικοδομή. Sepse të paktën vetëm prania jon atje në kish ndërton. Είναι αλλιώς να πας σε μια εκκλησία και να δεις να έχει 100 άτομα και να πας σε μια εκκλησία και να έχει 2. Sepse është ndryshe që të shkosh në një kish që ka 100 veta, edhe është ndryshe që të shkosh në një kish që ka vetëm 2 veta. Γιατί τα υπόλοιπα είναι στο σπίτι τους και βλέπουν τηλεόραση ή κάτι άλλο, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Sepse të tjerë që nuk kanë ardhur në kish, rrinë atje në shtëpi, shikojnë televizorin apo merren me gjëra të tjera. Και δεν δέχεται τις δικαιολογίες. Βέβαια. Δεν δέχεται τις δικαιολογίες, λέω. Po Zoti nuk i pranon justifikimet e tia. Λιδέστε τα χέρια και τα πόδια και ρίχτε τα στη λίμνη του πυρός. Στο πύρτο Dhe thotë lidheni duar dhe këmbë dhe flakeni në errësirën e jashtme, ku ka të qarë dhe kërcëllima dhe mëshpëriet. Και πάρτε το τάλαντο αυτό. Dhe thotë merrjani talentin që ai ka. Και να το δώσετε σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα. Dhe jepjeni atij që ka 10 talenta. Λένε, μα κύριε, έχει αυτός 10 τάλαντα, θα του προσθέσεις άλλο ένα. Dikush i thot, pa ai ka 10 talenta Zot, do t'i japësh edhe një talent tjetër? Ναι, λέει ο Κύριος, αυτός που έχει θα του δοθούν και άλλα και αυτός που δεν έχει και αυτό που έχει θα το πάρω. Po, thot Zoti, atij që ka do t'i jepet akoma edhe më, dhe atij që nuk ka do t'i hiqet dhe ajo që ka.
Γι' αυτό αδερφοί να δούμε όλοι τι τάλαντο μας έχει δώσει ο Κύριος Prandaj vëllezër duhet të kuptojmë se çfarë dhuntie, çfarë talenti na ka dhënë Zoti και να το χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία. dhe ta përdorim në kish. Παραδείγματος χάρη, ένας έχει μια ωραία φωνή, παίρνει να ψέρνει στην Εκκλησία. Për shembull, dikush ka një zë shumë të mirë, duhet të këndojë në kish. Και μόνο με την ωραία ψαλμοδία ο άλλος οικοδομείται. Dhe vetëm me zërin e tij që nxjerr shumë të bukur, të tjerët ndërtohen. Ο άλλος έχει, παραδείγματος χάρη, του έχει δώσει ο Κύριος και είναι ευκατάστατος, έχει λίγα χρήματα. Dikush tjetër për shembull mund të jetë mirë në ana ekonomike, Zoti e ka bekuar. Παίρνει με το αυτοκίνητο του αδερφούς τους, πάει στην εκκλησία. Atëherë mund të bëj diçka për vëllezit, mund të marrë me makinën e tij ndonjë vëlla në një motor, ta çojë apo ta sjelli në kish. Δίνει στους φτωχούς ένα πιάτο φαΐ και τρώνε. Jep të vafrit, qoftë ushqime apo diçka tjetër. Αυτό το τάλαντο του το χρησιμοποιεί. Domethënë këtë talent që ka, që Zoti ka dhënë e përdor. Ο άλλος έχει ήδη γλωσσών, μιλάει γλώσσες Një συνέχεια. tjetër për shembull ka larmi gjuhësh, i flet gjuhët. Αυτός που έχει προφητεία πρέπει να προφητεύει. Dikush tjetër ka profecie dhe duhet të profetizojë vazhdimisht. Ανάλογα δηλαδή με το τάλαντο που έχουμε πρέπει να υπηρετούμε και τον Κύριο. Pra varet me talenti që Zoti na ka dhënë, duhet ta përdorim dhe që të shërbejë në kish. Γιατί αλλιώς θα δέσει χέρια πόδια και θα μας στείλει στη λίμνη του πυρός. Sepse ndryshe, ashtu sikur se thotë edhe këtu, do na lidhi ke me duar dhe do na plaki në humbje të përjetshme. Και τώρα επαναλαμβάνω πάλι τις παραβολές. Edhe një herë vëllezër, për kujdes po i rendis edhe një herë shëmbëtyrat. Επειδή έρχεται ο Κύριος, Sepse Zoti po vjen, να κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι. të shikojmë që të kemi kujdes, të jemi gati. Γιατί θα έρθει σαν κλέφτης, γι' αυτό πρέπει να γρυπνούμε. Sepse do vi si një vjedhës natën, për këtë arsye do të rrim zgjuar. Αυτή η πρώτη παραβολή. Kjo është shëmbëtyra e parë. Γιατί αν δεν είμαστε έτοιμοι, θα μείνουμε κάτω. Sepse në qoftë se nuk do jemi gati, atëherë do ngelemi poshtë në tokë. Η δεύτερη παραβολή. Αλλά δεν Shëmbëtyra, αγρυπνούμε, θα μείνουμε κάτω. Η δεύτερη παραβολή. Αν ο πιστός και φρόνιμος δούλος δεν κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει, në qoftë se shërbëtori i mençur dhe ajo i mençur nuk bëjnë atë që duhet, punën që duhet, μένει και αυτός απ' έξω. Τον διώχνει καλά ο Κύριος. do ngeli edhe ai jashtë. E nxjerr Zoti jashtë edhe atë. Μετά στις 10 παρθένει. Και αυτό λέει να αγρυπνεί, να μην κοιμάται. Edhe tek shëmbëtyra e 10 virgjëreshave të njëjtën gjë thot. Οι 10 παρθένες και αυτές έπρεπε να αγρυπνούν για Edhe να μην ato duhet të rrinë zgjuar, të ishin gati. Και εδώ στην τελευταία παραβολή θα δώσουμε λόγο και για τα χαρίσματα που μας έχει δώσει. Dhe të shëmbëtyra e fundit që tham deri tani, gjithsecili duhet të japi llogari për atë që Zoti na ka dhënë. Και αν δεν έχουμε εργαστεί τα χαρίσματα που μας έδωσε, Në qoftë se μας στείλει στη neve λίμνη nuk του πυρός, punojmë στο πύρτο εξώτερο. dhuntit frimore që Zoti na ka dhënë, atëre ashtu sikur se thotë edhe këtu fjalë e tij do na plaki në humbje të përjetshme, në errësirë. Άρα λοιπόν αδελφοί πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα, Pra vëllezër, në radhë të parë do të jemi gati për çdo ditë, να τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με τον Κύριο, të rregullojmë lidhjen tonë me Zotin, να έχουμε τη λάμπα μας αναμένη të kemi llamën tonë ndezur και να υπηρετούμε τον Κύριο. dhe t'i shërbejmë Zotit. Ο Κύριος θα μας πει έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Dhe në këtë mënyrë Zoti do na thojë shërbëtori i mirë dhe besnik. Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει και η λίμνη του πυρός. Në qoftë se nuk do ta bëjmë këtë vëllezër, atëre ekziston pastaj edhe Να φοβηθούμε τον Κύριο αδερφοί και να εργαζόμαστε σε ό,τι μας έχει δώσει ο Κύριος με όλη μας την καρδιά. të friksohemi Zotit, të vëllezër Zotit nga këto gjëra dhe të punojmë në veprën e Zotit me gjithë zemrën tonë. Amin. Të të bëjmë për i vlajtë. Po vëlla. Tu zaplëzon këtë talentat që thot Zoti, është vetëm për punëtor që shërbejnë në për kisha, që kanë përgjithësi, apo për çdo dele? Për çdo vllahë. Αδερφέ Αντωνή,
Ναι, ακούω. Τα τάλαντα που αναφέρει ο Λόγος του Θεού απευθύνεται στους εργάτες που είναι ποιμένες πρεσβύτεροι που εργάζονται στο έργο του Θεού ή για όλους τους πιστούς? Όλους τους πιστούς. Το τάλαντο δεν έχουν χαρίσματα μόνο οι κήρυκες ούτε οι πρεσβύτεροι. Zoti vëlla flet për të tërë besimtarët, sepse dhunti nuk kanë vetëm piskopët e kisë ose diakët, ose ata që flasin fjalën e Zotit, nuk kanë vetëm ata, po i tërë populli i Zotit ka dhunëtira. Οι γυναίκες δεν έχουν είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών και προφητεύουν μέσα στην Εκκλησία. Për shembull, gratë nuk kanë dhunti që flasin gjuhë të huaj ose profetizojnë brenda në kishë. Αυτά δεν είναι χαρίσματα του Κυρίου. Ato nuk janë dhuntit e Zotit. Δεν είναι δικά μας. Nuk janë tonat. Εάν λοιπόν τα χρησιμοποιεί θα λάβει το πιστό. Δεν έχει σημασία είναι γυναίκα ή άντρας. Që ose punon do marri shpërblimin edhe nga Zoti, nuk ka të thotë a është burr ose grua. Είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, αλλά είναι και φυσικά χαρίσματα που έχει δώσει σε κάποιο άνθρωπο ο Κύριος. Janë dy gjëra, janë të para të dhuntit që frymë e shenjtë ka dhënë dikujt, po janë dhe sa dhunti që ka dhënë disa njerëzve Zoti, që të ketë zgjuarsi, të ketë dhuntit që lind dikush me ato, do të thotë vllai. Άρα είναι για όλους τους αδερφούς μας, έτσι. Atëre kuptojmë që kjo fjalë është për të tërë besimtarët. Pse 4 vetave nëse gaboj, Zoti u ndryshoi emrin që nga Abrahami, që nga Jakobit, që nga Simonit, Saulit, kush ishte qëllimi që ky u vuri emër të ri? Αδερφέ Αντώνη, η ερώτηση είναι η εξής. Ποιος ήταν ο λόγος και η αιτία που ο Κύριος άλλαξε τα ονόματα κάποιων ανθρώπων, όπως για το Αβραάμ, για το Σίμων και όλων αυτών που αναφέρει στη Γραφή που τους άλλαξε ο Θεός το όνομα? Ο Ιακώβε. Για. Σε κάποιους το άλλαξε, σε κάποιους δεν το άλλαξε. Disa njerëzve i ndryshoi emrin e Zotit, disa njerëzve nuk ja ndryshoi. Του Ιωάννη δεν το άλλαξε, Ιωάννη τον έλεγαν, Ιωάννης έμεινε. Gjonit për shembull nuk ja ndryshoi emrin, Gjonin e quani, Gjon ngeli emri i tij. Του Πέτρου όμως το όνομά του ήταν Σίμων, που σημαίνει άχυρο. Emri i Pietrit më përpara quhej Simon, që do me thënë, po e them unë mirë, kasht, për shembull, si punë kashtët, ai është kuptimi. Και ο Κύριος του άλλαξε το όνομα και τον έκανε Πέτρο, δηλαδή είσαι πέτρα, είσαι δυνατός, δεν είσαι άχυρο να σε πάρει ο άνεμος. Edhe Zoti tani i ndryshoi dhe emrin, por e bëri si punë guri, këto është që këtë tutje si punë kashtës, që të marrë era thot, po do të bëj kur, mos marrë era, mos të lëkundi asgjë. Μάλιστα τα ονόματα παλιά είχαν και κάποια σημασία. Υπάρχουν όμως και ονόματα που δεν έχουν σημασία. Përpara disa emra kishin edhe një kuptim shumë të madh, por ekzistonin edhe emrat që nuk kishin ndonjë kuptim të madh, po thuajse. Παραδείγματος χάρη, Λεωνίδας, είδε ένα λιοντάρι. Emri për shembull Leonida, ka kuptimin që pa Leonida pa një luan. Αντώνης δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι εγώ. Έψαμε edhe emri Αντώνη nuk e di a ka ndonjë kuptim. Απλά έχω πάρει το όνομα του παππού μου. Por më dhanë emrin e gjyshit tim. Και ήταν ένα όνομα από την αρχαία που λεγόταν Αντώνης. Është një emër para shumë kohë që quhesh Αντώνη. Αν θα δείτε τα ονόματα που έβγαζε, παραδείγματος χάρη η Ραχήλ, οι γυναίκες του Ιακώβ, είχαν κάποια σημασία.
Po t'i vëmë re gratë e Jakovit, Rahili për shembull, emrat që i vuri fëmijëve kishin shumë kuptim ato emrat. Tregonte emri i fëmijës tregonte diçka në të ardhme. Παραδείγματος χάρη τον τέταρτο τον ονόμασε τον ονόμασε, πώς το λένε, Ιούδας, που σημαίνει δοξολογία, θα δοξολογήσω τον Κύριο. Për shembull, fëmia i katër quheti Juda, që do të thënë do lavdëroj Zotin. Është për të lavdëruar Zotin. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που έχουν ονόματα που δεν είναι και τόσο ωραία, όπως το Σίμων. Ekziston njerëz që nuk kanë ndonjë emër të bukur si thamë përpara Simoni. Παραδείγματος χάρη, θα διαβάσει στο βιβλίο των Χρονικών, υπήρχε κάποιος που το λέγανε Ιαβής. Po të lexojmë në Biblën Dhjetërën e Vjetër, ekziston një njeri me emrin Javis, a e themi në shqip. Ιαβής τώρα σημαίνει λυπημένος. Emri Javis, po ta përkthejmë, do përkthehet me kuptimin e fjalës i dëshpëruar, është gjithnjë i dëshpëruar ai njeri. Όταν τον γέννησε η μητέρα του είχε πολύ πόνο στη γέννα και είπε θα σε βγάλω Ιαβή, γιατί ταλαιπωρήθηκα πολύ, πόνεσα πολύ στη γέννα. Και τον ονόμασε λυπημένο. Mama e tij kur i lindi, i vuri një emër që, si thamë përpara, ka kuptimin me dhimbje, sepse lindi me dhimbje, edhe i vuri një emër të tillë. Όταν μεγάλωσε αυτός ο άνθρωπος, δεν του άρεσε που το λέγανε λυπημένο. Γεια σου λυπημένε, καλημέρα λυπημένε. Kur rrita e njeri, kuptoi çfarë do të thënë emri i tij, dhe nuk i pëlqente ai emër. Mirëmëngjes, mirëdita, ai i dëshpëruar zem. Και πάει ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο. Edhe vajte një ditë e një njeriu i dhe ju lut Zotit. Και λέει, Κύριε, με λένε λυπημένο. Edhe i thot Zotit, o Zot, mua më quajnë i dëshpëruar. Εγώ δεν θέλω να έχω λύπη στη ζωή μου. Por unë nuk dua të kem dhimbje, vuajtje në jetën time. Και τον άκουσε ο Κύριος. Edhe thot Bibla që Zoti e dëgjoi lutjen e tij. Και λέει γραφεί ότι ο Ιαβής ότι έγινε ο ενδοξότερος από όλα τα αδέρφια του. Edhe thot Bibla që ai Javisi u bë më i madhështuar, si ta them, më i tonë më ndihmon si vëlla në këtë fjalë. E lartësoi më shumë se vëllezërit e tjerë. Po. Γι' αυτό κάποια ονόματα ο Κύριος τα άλλαζε. Edhe Zoti disa emra i ndryshonte, sepse kishte një arsye që ndryshonte. Βλέπουμε τώρα το Σαούλ, από εκεί που λεγόταν Σαούλ, λέγεται Παύλος μετά, από τότε που άρχισε τον κάλεσε το Πνεύμα του Άγιο για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Του δώσε κι άλλο όνομα. Si për shembull, Paulon më përpara quajnë Saul, edhe kur e ftoi fryma e shenjtë, i ftoi për një vepër. Edhe atje shikojmë që quhesh pastaj me emër tjetër. Από εκεί το έχουν πάρει οι Ορθόδοξοι και όταν κάποιον του βάζουν ένα βαθμό και τον κάνουν αρχιμανδρίτη, ξέρω εγώ, τον κάνουν, πώς το λένε, Μητροπολίτη, του δίνουν και ένα άλλο όνομα. Nga i shembulli që thamë përpara me Palin, e kanë marrë dhe Kisha Ortodokse që kur dikush bëhet një prift i madh ose një arkiepishkop i madh, përveç se emrit që ka, i vjen dhe një emër tjetër atij njeriu. Τον ένα τον ονομάζουν Ιερώνυμο, τον άλλο τον ονομάζουν Μακάριο, τον άλλο διάφορα ονόματα. Si e kuptoni dhe emrat që është përdor vllai, i vjen dhe emrat që të tingëllojnë me sa kuptojnë më mirë në vesht e njerëzve. Βέβαια δεν έχουν τόση αξία, αξία έχει ο Κύριος να σου δώσει άλλο όνομα. E vërtet është që nuk ka vlerë që ta ndryshoj dikush njëri emrin, vlerë ka dikush nëse Zoti i ndryshon emrin. Παραδείγματος χάρη έλεγαν ένα Μητροπολίτη Παντελεήμονα
Ishte një mitrup, një prift, si thonë Σημαίνει shqip, ότι ελεεί τους πάντες. edhe emri i ishte ai bënte mëshirë, emri i tij tregonte që bënte mëshirë në të tërë njerëzit. Αλλά αυτός δεν ελεούσε κανένα. Por e vërteta është që ai nuk bënte mëshirë tek asnjëri. Τι να το κάνουμε αυτό. Edhe kuptoni çfarë vlere ka emri nëse nuk Υπάρχει λοιπόν περιπτώσεις που αλλάζουν τα ονόματα για κάποιο λόγο και περιπτώσεις που δεν τα αλλάζει ο Κύριος, τα αφήνει. E si thamë përpara që ka raste që Zoti ndryshon emrat, por edhe ka raste që Zoti nuk i ndryshon emrat i kujt. Έτσι, εμείς δεν πρέπει να έχουμε αυτό σαν κανόνα, πρέπει να αλλάζουμε τα ονόματα. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, να το αλλάξουμε. Amin. Nëse neve nuk duhet kemi ata si kanon ta themi që duhet të ndryshojmë emrat kur besojmë ose nëse vërtet ekziston ndonjë, si e tha vajmë përpara, duhet të ndryshojë emri. E mira Zoti ta ndryshojë vërteta. Παράδειγμα, ο Κύριος από τους 12 μόνο στον Πέτρο το άλλαξε. Për shembull, Zoti nga 12 dishepujt e tij të parët, vetëm tek Simoni i ndryshoi emrin edhe vuri Pjetër. Δεν ανάγκη να το αλλάζουμε σε όλους. Është e nevojshme të ndryshojmë të njerëzve emrat. Αμήν. Amin.